Čaute lemoni lemonky. Lemončatka tiež. Vítajte v roku 2024 s nami. Pri našich ďalších variacích videách. To je ono, čo dneska varíme, Peter? Dneska varíme tu nejaký sendvičik s vajíčkami domácimi. To nemá, možno je normálne. A ideme na to, Braško. Na zdravie. Takže rumo, pivo. Pivo, rumo, pivo, Na dezolé. zdraví. Do zjedenia. Do spárenia. Bum, bum, bum. Troška octiku, aby sa nám lepšie vajíčka štúpali. Ľudia boží, tunfish. Nakrájané veci dokladáme do tuňačika. Pridáme troška citrónu, troška limetky. Priprav sa na miešanie tuniak s rajčinkou. Správnou lyžicou. Oh, yeah. Naša zmes už je pomiešaná. Páči sa. Páči sa. Cry me river, my friend. Toastiky sa robia. Tak, keď pridáme sol a ocot, ide to celkom hravo. Čiže jabadabadu. Duba, jaba, duba. Vejce máme nakrájané na kocočky, pridáme do našej zmesi šalotky, olivček a petržlové viňačky. Je tam troška parmezánu. Naša povábna strúhačka to nabombuje. Dobre, pridali sme majonézu, dižonskú horčicu, celozrnnú horčicu, hej. Následne troška soli, troška korenia